Abanye ke ngathi abangizwanga kahle mangabe ngithi umuthi awubulali, isibhamu asibulali, imoto ayibulali, umthakathi akabulali. Lezo zinto lezo zisuke izolekelela nje ukufezekisa ipurpose. Mase sekumele ipurpose ifezeke, kufuneka into ezoyenza ukuthi yenzeke. That is why kukhona umuntu ongamshaya ngempama vele ashona, ngoba kusuke vele sekugcwalisekani ipurpose vele kusuke into isiyenzekile ku-causal plane isizo manifest. That is why khona umuntu omdubulayo angafi. So lezi zinto lezi ayibulali kuphela, nansi emele uyazi wena mele wazi ukuthi thina yikho into esikwazi ukuyenza la. I-consciousness, uGod uyena okwazi ukwenza izinto, oyi-generator, the operator, the destroyer. Wena kumele wazi ama-principles nama-conditions ekumele abe met ukuze kwenzeke leyo yinto. Yileyo nto kumele ukuthi uyazi. That is why kuthiwa abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Abantu, umuntu ufunani? Ufuna ukushintsha ama-circumstances ngengqondo yakhe. Ufuna ukuba physical, kanti akufuneki ukuthi abe physical la. Kumele ukuthi abe mental. Kumele azi ukuthi imaphi ama-conditions ekumele abe met ukuze lento le afuna yenzeke ikwazi ukuthi yenzeke. Ake ngibuze nje, wena uzongitshela ukuthi njengoba abantu benezingane nje, uzongitshela ukuthi abantu bayakwazi ukwenza ingane? Umuntu uyakwazi ukwenza ingane njengoba abantu benezingane nje? Akekho umuntu okwazi ukwenza ingane. Abantu bazi ama-conditions nama-principles akumele ukuthi abe met ukuze kukwazi ukuthi kwenzeke ingane. Bazi information bona. Tabanayo information. Kodwa wonke ke lamalokhu kungana iprocess yenzekalayo. God is the organizing principle behind. Wena kumele wazi ama-principles. Yabona ayikho inyanga ekwazi ukulapha. Ayikho inyanga ekwazi ukulapha. The only thing inyanga eziyaziyo zine information, zazi ama-principles, ama-conditions. Just because I said ukuthi God is law. La ku-universe kunama-principles, kusetshenzwa ngama-principles nama-conditions. That is why thina sikwazi ukukhuluma sime sithi ngeke uwenze lutho 1 no 2 no 3 no 4 ngeke uzwenzeke kumina. Why? I know the conditions and the principles that should be met ukuze kwenzeke leyo nto. Yabo? Ileyo nto nje. Phela wena wazi ukuthi okay lokhu possible ke lokhu. Because of what? I know the principles that are met right now. Yabo? Kunomthetho kuthiwa wekhama. Umthetho wekhama kunama subdivisions ngaphakathi. Law of responsibility, law of this, law of that, law of this, law of that. Uyazi wena ukuthi imapha